voin hi June ni som pathum pathiani sang ni som ni pakhatani a Myanmar ramtual chung buaina thu thar kan lu chil lenga khovel chanchin thar update deu omte kan thlir kwal thuak bok don ani February ni khata changa tun thlanga Myanmar rama sipai kut tuara boral om to zat Assistant Association for Political Prisoner AAPP chinchia danin civil mi Zaria somruk pakhat an boral towa mi sanga zakwa somriat pakhat man ani to bok Myanmar nawin atalan danin thole nikal ta juniriat khan Mandalay PDF People Defence Force ta chuan police officer pani an ka phlum heng PDF pasal thate hi pathengi township a kar hmanga kalin bai ka chuang police officer pani an mu chu nai shat sata chiang fasangin ngen mu mangin an ver sia mai ani ome mitam mutu ta chuan heng police officer pani te hi an thi chiang hle ni an soi Myanmar tual chung boina apik tol tola Trangrual Sarkar National Unity Government thlop tu le sipai sarkar lamhi in tha ton tumin an in zote sajuve ton vel mek ani June ni som pani inrin ni khan longtlai police le That Assam Rifle Battalion Trangkop chuan Myanmar ramri dep phua Mizoram chung om sai si chua khua Arakan Liberation Army ALA helpol panga ral thuam nen an man an mi man te hi Rakhine State Muangdo Township lammi vek an ni an kut atang hian 9mm pistol pakhat 9mm revolver pakhat 50 round silai mu somnga panga le hand grenade panga man ani an mi man ALP helpol panga ta chu Longtlai District Court a hruain Arms Act le Foreigner Act manga thu boi siam sakan nia jela thon liam ngal ani Arakan Liberation Army ALA hi Arakan Rakhine State chunga helpor larvak lo pakhat tan nia Arakan Liberation Army hi Arakan Liberation Party ALP te din ni in amwing ral thuam kengpol pakhat ania tunlaya kan siat lar em Arakan Army AA tenen siat polo tur anni Arakan Liberation Army hi Burma Sarkar ne ninga April sang ni som pani khan in ka haina thuthung nationwide ceasefire agreement sign to ania engwanga ral thuam kenga boina an siam chang hriat ani lo Arakan Liberation Army ho tu chu Mr. Khain Ray Khain Mr. Khain Sonaing Aung le Mr. Khain Molun tenia an party motto chu Liberty Equality Fraternity tiani Arakan Liberation Army ALA hi ni somni November sang khajakwa somruk pariat khan Karen National Union te tranpuina indin ania ral thuam le thil engkip mai hi Karen National Union hian unau jinga upaber chanchangin a tranpui thin ani van duai thla takin ni somni paruk November sang khajakwa somruk pariat khan an ho tupa khai rei khai le an ho tuite ALP Central Committee pakwa chu an khopui ber si tu khua man an tok ta sang khajakwa somriat khan ALA lungin tang te chu chhuwa zalen le an lo ni ta politics lama an in man to do November ti nu in ALP chuan mi zani vel hui khom le in Arakan Liberation Army ALA chu adin le ta ni helpol lian tham vak lo ni in military council sarkar po anti boy phameu lo pol pakhat Arakan Army lo om to nen chuan an policy ai dang lova Arakan Army AA te chu helpol changplung tak ni in sipai si ni vel nei ni in an in soi ani Myanmar mi puite hero hun rei takatanga sipai opnan huai tanga democracy tundin tumtu National League for Democracy NLD huai tu Aung San Suu Kyi chu naktu juni sompali thotan ni hian kota achung chang ngai tua tur ani tur thu Suu Kyi ukil chuan asoi
court legislate te chuan tharuk chhung a thu buai te chu chin fel man mai an bei sei thu a soi bawk su chi hian thu buai paruk nei mekin heng ziang hian official secret law bo chia le dan phal lawa walkie talkie call thu buai te atela su chi ukil hian su chi hi mu tum thin ma se February ni kata an hren lui atang khan mai sana tum ni chi ala muwa su chi chungchang hi ama anglowin kar khat ta tum ni te ngai tur ani thu court chuan a puanga kumin chung hian a thu buai hi an chin fel man mai arin oma ma se an hremna ken ko dan tu ero rin thiam harasa hle ani Juni son sang ni som ni pakhan ni nga ni khan than tlang Chinland Defence Force le sipai lam mi som ni paruk vel chu jing dar som vela anral puam fam kim nen anin khwai nuam chiam nin local news reporter ten an soi khwal hring tlang khua po sual sipai tanma do ten en people defence force te anan kap chiam boka he in kana hian sual sipai som pasari la inun an chan CDF than tlang ho tu te chuan thi le liam an om ve lo thu an soi Chinland Defence Force ha ka le janta sarkar sual sipai te chu Chin ram wap Haka district Haka le Gango in kara Juni som thlai lam dar thum vel khan an in nuai chiam boka sual sipai la mi som an thia thulom om tak chu Chinland Defence Force pasal tha lama hian thi le liam an om lo hlau ani CDF Haka le sual sipai te in kana wang hian kho chung mi nu nau tam tak mun him lampanin an ral tana Juni soma CDF than tlang le sual sipai in kana sual sipai tanma do la mi som pasari an thi ni in Chinland Defence Force wan thun chua an siama Juni som ni nga ni chung ringot khan sual sipai te hi mi som ni pasari lai Chinland Defence Force pasal tha ten an kaplum ani Mars thla chonulama tang khan Myanmar janta sarkar sual sipai te hian Sagain region ko sang-sanga sarkar thil ti du lo tu te vai le an man ruwa te man khom tu min bei pui alo thlak tran tua kan thulang na in azia la hian sipai sarkar thu puang tu chu helai biala tharum thona thleng mek chung changa hian alangoi renga biak po tum tu tam takin an buyak po thailo thu an soi tholeni kalta po khan Chin state Shimlama mi pui veng him tu polami PDF pasal tha chu mindat khopui kianga in beina wangin a borala mindat people defense administration team soidan chuan kilometer som paruk le kala payar sakhan le set kyo kiang maya sipai ten lai pui mangin an kap chiamani hemi chuma people defense force thi hi salai ling kum som poriat mi ania thulang na theng khat chuan liam tuar an om nuala ma se fin fia thlak thei ro anilo sipai ro re na chuan mei thlai hola tang khan min da ta hian martial law apuang tua tual chunga sipai du lo tu ten en in beina thlena wangin mi pui te chuan an in le lo tlan chia sanin ram huaya an wang dara anin kul hlom ani hetia mi pui tlan chia te in kul na hnaya hian sipai ten om mun an khwar le ta ka mi pui te an tlan chenon le lo thei lowa nu nau tar chak lo to te an ni nuaya wangin an din mun ni aduom lo tak zetani hetianga an ram chunga tlan chekwala in kol ho hi internally displaced person an tia tuna hian in kulna mun song pariat vela hetiang mi ral tan sangria zathum velin in hum himna an zong mek ani momo tu an thanem sia sipai ho la in chak lak na kong an dan pin veka wangin in kulna thunei tu te chuan mi pui momo cho tui in tu le damdoi momo na asangin an man mo thak le ni in an soi hetiang ani la hian tual chunga sipai ho tu ral thuam keng pol te chuan arem chang ang sipai te lam bunin sipai engemaw zat an lo that ve boka sipai helicopter in sipai tamjok an thiar lu nuwa khopui chunga tangin an tol chuak ta ani mei ni som pathum khan minda ta hian martial law puangin khopui hi lai pui machine gun le rocket launcher mangin ngor zokin sual sipai te hian an bei chiama tual chung mi te po man khomin in phen nan an mang zui ani people defense force le tual chunga sipai beile tu te hi hel an ni lo wangin man ruwa tharai an nei lowa
tual char selai lai phir le puak thei thil siam chop an mang ber heti ani thum lai ani nor hu hian sipai te chuan mindat ko pui chu an thun huaya an da ta nia report don ania mipui le an lam tang te hi ram huai lama an tol lu ta ni mindat people administration team tu choina ta lan zan chuan me ni som bathuma tanga zun ni rukin kara in be na sang sanga ral phom le na sipai te lo beile tu nam sipai te hi mi som ni pakha zatin nun na an chan ani G7 ram summit United States Canada Britain Germany Italy France le Japan te chuan China in hmalang na chak tak an kalpui mek China Belt and Road Initiative BRI chungchang chu an summit meeting a an soi ho ta chumi rual chuan China rama jingjiang biala ram chung mi te an chor lui force label chungchang po an soi kai nia hriat ani China Belt and Road project khi kanon ta lang photo thina sual sipai lam tang an at sual sipai lam tang an suai at to ho chuan an ngai thei ro hle thin ani Myanmar a sipai council sarkarin thuneina an pong lang nu reilo te thali vel chungin arukin sipai lalo hian China ho tenen BRI kai hnoi China Myanmar Economic Corridor project chu mala turin an kalpuina samaya Chinese thunei tu te chuan sipai lal te chu ron muin an fui por thin ani bera sum dona lama tho ho na thung tam tak an siam pui to ani sarkar ma salama China le bat na thangkama an opal hlawa wangin ram hroi tu ten film kur taka China ram ne na in sum dona lam thil kalpui an du ri lo zong zong an lo suspend to ta chu nan mo takin sipai sual ho hian thu thlung an siam pui zung zung mai ani China in a kalpui mek Belt and Road Initiative BRI hi multi-trillion infrastructure scheme ni in sang ni som pathum khan President Xi Jinping a ho khan Asia ramatangin Euro ram thlengin sum dona lama chungnung ber ram ni thei turin an lo beina sa to ani Myanmar Sri Lanka Pakistan Bangladesh le Africa ram re thei tam tak telin ram rat chuang hian sum dona lama in rem na thung Memorandum of Understanding an lo sign pui tua an project sang sang ta chu ramin a chen fa kom ngei turarin railway highway long cholna le oil le gas lei chuana ba ka hydroelectric project lian tak tak te telani nikum lama project an kalpui mek sang ni zaruk vel om to chu dollar 3 trillion vel sengin an kalpui mek to amai ro chu COVID-19 sileng wangin na sa takin an tho asukuk leti China Foreign Minister chuan a soi US President chuan G Summit thleng tu UK Prime Minister Boris Johnson nena G7 le Democratic ramte hi chuan China nena inkung kai thil lam reng reng sum dona le ma sona hi in thia film vekang utin alo hril to ani Mizo Zirlai Paul MZP General Headquarter le Chin Baptist Church CBC Human Department USA Changkop chuan Juni som sang ni som ni pakhat ni ngani khan Myanmar atanga tan na thial district cherlun thingsai le new hardship khu ami ten hena chanpuina anlan chanpuina hlan tu hian pu lalun moya pau tu General Secretary Howin hruai tu engomoza tankala MZP ten chanpuina an pe na mun ko sang changa hian MZP chuan poisa fai cheng sing sari le bungrua engomozat an simral ani heng hian chanpuina hlan ani cher hluna bu fai bek riat alu bek ni poisa fai cheng sing khat thingsaya bu fai bek som panga alu bek nga dal bek thum poisa fai cheng sing ni sanga new harchi pa bu fai bek som pani dal bek pani alu bek thum poisa fai sing khat sanga te Myanmar ral tlan Mizoram omek te hnena MZP chuan an hlan ani tunlai khovel chanchin langsar zual toy feldawin hi han bi lo le thuak teng o Russian President Vladimir Putin le US President Joe Biden te chuan kar le ni lai ni khian Geneva khopoya in biak na an nei dona an bin biak zwa ero joint new conference nei lovin President Biden chawin reporter te amachonang heti la hian NBC News chuan President Putin hi komin
tun din hmuna Russia le US in lai China chiat le niam lai berani ti Biden le Putin te hi in betur hi khovelin angai vena Biden chuan Putin chu democracy za ram chunga ama le dulo tu te tharum le na jim to lo turin le West ram te mi ti kham zonga che fo lo tur le US politics a in role lo turin cyberspace crime ti lo turin tlang takin a hrilang anti Putin hian ama soi se thu te tha tir mai a ching nia soi ania ex-KGB spy pakhat Alexander Litvenko chu sani paruka rai hlum ania nikum khan ektu ho tu Putin king phaber Alexander Navalny chu tura rai ni in Germany a thi chhongin an phurlu ta adam nuwa Moscow letin man ania jela khungjui ani ba ka Navalny din ei ruk do tu NGO chu siadar sakvek ani bok Biden chuan NATO hruai tu then khat te bula US le NATO chuan Russia ne na in lai China nget le tha soilok thei tur ang anei adua Russia chu apong takin ado dal lowa ma se Russia chuan thil na zong thil tia nei chuan US chu kut kuang ko in aw mai lowang ati Trump le Putin te chu kumsa ni som pariat khan Helsinki a alo in betwa in kung kaina tha nein atopa joint press conference an nei ani President Putin chuan NBC News ne na Donald Trump chu midang lam tak extraordinary individual talented person mi je soilo kharsa London che sang nei colorful man ani tin Joe Biden ero chu danglam harsa tak nei mi ahun tam tak politic khovel amang zo mi tin an in biang na nei tura be cheina sang taka nei thu a soi Trump chung changa politic thila in bun het atang to lo chor chuak ani lowa mitalen nei tha danglam bi kani wang cho president ron ni the ni then khatin an ngai na in an du lo hle la in then khat ero in an du hle thung ani ati Putin chuan Washington Post sanchin bu in tun kar ni ngania Russia in Iran nena Middle East Rambial Fia fai taka mukiau thei thalem thazet mai Canopus V satellite pe katum tia zia chu thil nui zat thak le dor mulum mai ani engma ka hrelove chu tiang chu bol hlo mai ani ati US thlop thin Iran lal sa Mohammed Reza Pahlavi chu sangha zako somsari pakwa Islamic Revolution helna manga paithlak ani nu tang khan America le Iran hi uile kel thundun angmaya in ngei baulo ania Iran chuan Middle East bial thunun tumin Yemen Lebanon Syria le Iraq vela a in chek arbom hle thina Shia Muslim ram Iran le Sunni Muslim lam Saudi Arabia la chu in mil thei thak lowania chuti lain Russia le China chuan Iran hi an thian tha ani thung ani President Biden chuan G7 ram hruai tu te chu nasazoka China bo ruak lian chhomek lo dal turina phuta China hian Belt and Road Initiative ti policy le project turu buru theneu lo tak mai US dollar tu le ding on sang tel tur sum do na akal pui mu bub renga he project turu takhian Asia le Europe Africa ram te thlun zomin ram somni chuang chu national highway angdawa thlun zom vek atomani hetinga Beijing malak na hi ram re thei jok chuan flopin China chuan khovel economic number 2 ani meng na thil ti theina machuanin ram tam takatun huaya apun tir mek ani tin Xinjiang province a Uyghurs Muslim makadoi tel ta chu thuak suk na hmuna da luin ti luina na tho tui tir le meichia naw pai theilo tura in siam lui tir soi sak le chung ko then sak te omin human right group ten an soi chit chu tiang chu na taka do dal turin G7 le EU ram hruai tu te angen ani hemi konga hian US ang emin G7 le EU ram hruai tu then ka tang khong lovin an nem hle angai ani tin Biden hian a campaign aw la angin build back better the world ti aron kalpi me ka ngain America chu local le alo ki le ta ti tala na tum ni in an soi US su khovela nu le pa chan chang turin aron klan tir le ani anti Donald Trump khan America first ti tu pui ane wagin tran puina sum tam tak US in ram dang ne na alo pek chena ti topa faktu anom lain soi sel tu anom bok ani kha G7 summit a chuan German Chancellor
Angela Merkel chuan khovelin ke mani tan chau kan thok lo ti an hriana turin kan thok ani ati NATO summit Brussels muna thotani June ni songpalia NATO headquarter anei tura ram somthum da chuan Afghanistan China la Russia din mun an thlir ho don Indo pui panina nu sangkha zakwa somli pakwa din Transatlantic Security Council ho tu te hian tunlaya Russia chu chimom taka West Ramten nek zonga chea puin le khochak sakei bakna imhil thanghar mek China in atin hriam taka angam zong ram te naw le re thei aham thin ne inwai mai lo na tura lo do dalan te Afghanistan rama kumsom ni chuang in do na re thei lo atanga US le NATO in hu kirte an soi ho wang President Biden chuan Afghanistan rama US sipai sang kwa zaruk ta chu September ni som pakat khian hu kir zo vek atumani US Secretary of State Hillary Clinton chuan US sipai te in lak cho vek na tu chuan Taliban le Al Qaeda ho ten lalna le thu neina anon chan le mai a hlau thong le US and Pakistan ram atangin Afghanistan ramvil arul ruk mela soini in ma se US le Pakistan in lai chi nei tun lai a thalo le a Pakistan rama US military base a om an ring lo then khat chuan Tajikistan le Uzbekistan rama US military base chei that an ringa ma se heng ram pani ti an China le Russia mit mei vengin anom tir an ring lo bok heng Muslim ram pani tun ma a Soviet Union ram thina US le NATO ramten Taliban ho tu Mullah Omar al-Qaeda ho tu Osama bin Laden teman tuma an do tir khan sipai le ral thuam tam tak chet lang nan military base an lo nei to thin ani NATO summit thian sang ni somthum strategic concept ti ten thirovin sang ni soma an siam thak na tur aniang sang ni soma siam strategic concept chuan Russia ron pong port tu do lal na siam na in sang ni som polia Ukraine atangin Russia chuan Crimea chu akai pui sa ho chu sakhut maya Ukraine chuan EU le NATO som ve du ma se alazom si lo wangin NATO charter 5 angin an do pui thei ringot lowa NATO charter 5 fa chuan member ramten melma beina an toin an ui in suaron chiamang tiania ma se Ukraine hi NATO member ni tura tena ala thing ri si lowa Trump administration khan NATO member ra laklu adu viau thina Biden admin hian member ani theina na mala chakturin alo nor to bok NATO summit chuan chona an ma chon dan te le ma thir an nei ten soi ho do na wangin ngai ven a hlo le a President Trump akhan NATO man tur US sum tho tamlu tuk thin chu member ramten an ram defense budget pialama sum tho tura phu duin an tho that du lo chuan America chuan sum tam taka tho pui reng don lo ti in puan thua tel sana avau cham chia a defense secretary general James Mattis nen phei chuan anin the thu pha na sa in a to pa Mattis chuan Trump admin a chua san zui ani sani som pakwa khan NATO chuan har sana tokin France President Emmanuel Macron phei chuan NATO chu mi hring nung khluak thi brain dead tin alo soi hial nge ni Trump lain om zenei lo absolute deathbed alo ti ve bok chu wangin President Biden chuan an tho pui te leng dar zong ni lowa hui kom zong tumin America is back ti ron ti lar atumani anti Jens Stoltenberg NATO Secretary General chuan NATO Foreign Minister le Defense Minister meeting June thatura nei tumin China le Russia te chu chin om taka an om mek na do dal tur le cyber warfare lama che na le thu nei na chil ram hruai tu te do dal tura buat sai ngai ni na choi China chu king pui mel ma angai theilo mani se chona thut thei ni anga in Russia nen mutta chi mom takanga chang theya an ngai ani ver mai China chuan South China Sea tuipui le Taiwan ram ta chu ne taka om ngei tumin an hri ani hei ba ka yan sikle sa in thlang dang lamna climate change le international security chungchang te an thlir ho wang Afghanistan a hian Al Qaeda hardcore fighter zali changa zaruk vel chu Taliban zinga omin UN Security Council chuan a soya US le NATO sipai te omlo veli Afghanistan sarkar chaklo tak chu ron ne chu thei tura an ngai dewani April thla khan CNN hne na a thei anga US be chun zom le
khowela Islamic kual din an tum tian a soi cheu mai NATO sipai te hian ral do na thok lovin Afghanistan champui le training pek an thok to ani NATO chuan an thiam tha member ni mai thei Ukraine ram ria Russia chuan March thla khan sipai nuai kha singa chu ral thuam fam kim den a chek muk maya sang ni som pali koma Crimea atiangin Ukraine chaklama Donetsk le Luhansk bela Russia tong mang te omna aron lua thut mayang ti khothang ram te chuan an hlau thong man le ani Russia chuan hetianga ati chan chu US le NATO ramten ram ria ral thuam le sipai chek hnailu tuka an pu ve thung Romania le Bulgaria ram chuan US sipai te le ral thuam te chu an rama chek cheu US military base aphal le lain Soviet Union wanglaya Russia optu te chuan an du lawa Russia chuan NATO nena ramri chu military unit ti in unit songhi ZCM vena tumpani China hi NATO chuan khingpui melma apu lawa ma se transatlantic security la titer thong tu turanga in Uyghurs Muslim le Hong Kong garzinga human rights an bo chale ni in an pu Dr. Kathleen Hicks US Deputy Secretary of Defense chuan China chuan Taiwan a hun mai a hlau oma Indo to Pacific region a che dan huang tau sot le ani ti NATO defense atan sum sen turi kum som chunga tan US dollar tu le ding on som hiangaya tuna ero 0.3% ang chawa thokhom ni in US dollar tu le ding on hi point panga vel chau mu ni in an soi NATO defense budget hi an tipung zel thei don nge don no ti a hriat lawa French Defense Minister Florence Parly chuan National Defense Budget pialama NATO Defense atana sum sen chho turi har sat mai thei thua soya French ram hian Socialist President an nei lai khan European Union ten NATO sipai ni lovin EU Army din alo rotoa ma se atak takat thleng zui ri lo ani Libya President Colonel Muammar Gaddafi an paidon tuma NATO ram ten Libya an bong hek tum khan ral thuam kha US puina tel lo chuan NATO hian atla cham deuh ti tin an soya America tel lo chuan NATO me upo seramu a thu thei lo ni om tak ani ole tun chuma tan chuan kan du tok le report anga chanchin thar update ber ne kan lo kir le thuayang kan channel min la subscribe saklo te khan subscribe ti kamilo me sakve ngei turin kan nge chawa chumi nuwa notification bell kha medle in ola inda don nia